Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and then location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di Abusia for me ma obibia akwaba shonko ede eba too much age eso na sabre yinentia ababeto yakno eso. It is alleged say eye yankasa ye papa Reverend Kwadwo Boakye Anthony Kwadwo Boakye awoda Resurrection Power New Generation Ministry adno abusia for wo muchima na chese wato na nanom ewo ensie edo na de nam so ema chese dodo na eka ene ebiemu so dodo na ebusa Facebook post of Abranten Din Edem or Saberma in Shraba Yeboa Joshua and take it to a yenny page so and our day about pay infony and our Troy said if what I'm hearing is true and our the emoji akuma emwebu such a sad world and I just what they ever to no nam so Emma Dodona Edwin say enti eyampa said the year titie ene de ekoso se papa yi wo yare be na watchini ebinum si stroke ne won kone ba no enyina no could it be say eyesa pepepe na etie anam na abusuafo mo amonim say ebra ensem no ekọ ede eba ya na chese ye ti se wo yare no won kone ba yetu anamo ekokopie mo ewo na kache ema ye ne wo mo nkrofo kokotwetwe nkomo mo gitum say ampa papa no eyare edie nanso as to say wo ne de na mo si onye de wo muye enya de se woto na nanom ewo ensedum enti ebra wo saberma edie ye ebebeto abonti anchese wo di nisuo enso eka ho no enema dodo na ejidi anase wo mo esusu se could it be say ampa papa no ewo anam na ene de ye a me ne wo eka say edie yeah lawyer or yeah kasamafo ede ema ye papa Reverend Anthony Kwadwo Boakye enso ababonten ababa bekasa awo no so ababe clear eye emfamanu emu ede ama eye wo manfo no enyina eye lawyer Alexander Kwadwo come aban ena wodi nsem no etu eye edwa o confirm ye rumors na ekono ena wo twemu ese ampa ye de ye titie no enyina sa ena etie etisen ya na cheso wo twemu ese papa no wo yare nanso so enya ade se wato nananom ewo ensie do se de ebinum eyeden tetie eno anase allegations no ekose it is alleged se wo no sa rumors no de enya no krenemu wo confirm ade so se ampa papa no eyeden eyare na kana won abanti anase kasa no wontimi enkasa enemu menye se wu ena wayede wo enti kana fo enyina enchi wo mo ever every reporter eba se papa no ato nananom ewo ensie na ebusuafo muma yanko ni kuti lawyer na ensem no emfa embrane ba ya to aso me so na man chem de onya dam no oya no kware de akokra no do don kakra me de menti owa ya hwe na ho di me mbom na ho zo no wo otum kasa otum banda no enti se ekode kita one o de o kujo community way o odi an kan way na when you come no mo si se obenya de ocean aya som kaka enti attention only enti me badamo apenje na makache kana ni do bela anope mo makoma twi de osofo Dr. Anthony Kwadwo Boakye yo na abusuafo said yakwa kotie ensem no edi every yeah lawyer Alexander Kwadwo kom aban eho no na just wuchima o say I can confirm he is sick but I can confirm he's sick but he is alive and can talk, so it is not true that he is dead, and I will urge all Ghanaians to disregard the death report and no any year and so much as okoko frey yeah brana one interview because Accra based Peace FM wo mo ejwetwe
nkomo na hye se wode saa ensem no etu eye edwa ema Ghana fo ehunu se Facebook poster ekoso a che se ebinom esu ebinom ebusa se ayampa se ye papa ye Anthony Kojobuache Reverend Anthony Kojobuache wato na nanom ewo eye ense no wo chima na che se nya nokure bia enimu sa enti wo ebo papa no owuto no wo enhwe na wo ntwe wo ho emfa emfiri sa ensem no emu esanse nipa no omu ye wote ase yare de wo yare yare ne de wo honum asu se yare ban so de wantimi anede amfa anto edwa amaga na fo ehunu se stroke aye tete no sa na etie anase yare fufuro ebi enso na aba bebomu dia eno de wantimi amfa anto ya but wode tu edwa maga na fo etie se papa ne yare de wo yare na ewodie wo mu ye kasa otimi kasa itie ndezete emfa emfiri rumors a ekoso no ehunense we ebebeto abontene na emadodo na kase se nukure bi ewo honum anase bibi eni a wo mama Ghana fo enye den ehunu no entempa ansana enioma age ensemo ansana wo mababonten aba bebebie enioma eniso de ache wo man no zanse se wo maame awu na wo se wada na che se enie ewo wankasa de wonsem enti se papa no se bibi ni na obehia oman no emu ansoso a wo mo enka se ne ebeya wo man no nsoso anamuntu bi a wo betimi etu no wo matimi aye de aboa papa no na emom omo beye ho say na afi nyoma ya aginsem afi na wo mo be sore waka de ensem aba betu edwa se Ghana fo enhwe na wo munye bibi emfa ho a eba ne sadia na Ghana fo dodo na ebedi wo mo ho usase papa no wo ye obi a wagidin wo mayimu ne sore age entrene wo mayimu a chese dodo na enrehye ne se bone enye den ento no eno nti se bibi ni na enkoya wo mo enhwe na entempa no wo mutimi enye na emwa bi adofo anase nkofo a wo mo edo papa no ebetimi ede aboa no wo mo entimi emfa embra ememeto abonten anase wo mutimi ka na emwa no entimi emba wo makache se ne se na efata na ebusuafo de ababeto abonten eno no allegations ti rumors a eba ede fa ho se papa Reverend Anthony Kojobuache wato na nanom ewanse no ono ankasa ne lawyer Alexander aba be confirm to ense na ma yehunu se papa no de yare de wo yare ne so owo de wonya enwuye onso waje ntwefa ansem no ho obetimi ede aba beto edwa e comment section our live videos no share on all the social media platforms as media any equia. What's your favorite food here? Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No goddess said you are baby and a pabediti. Wow, Shenamna. Well, your my dear BB and MBA. I had a 7 appear bedidi a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina mobile Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station.